Titanic, najpoznatiji putnički brod svih vremena, koji se smatrao nepotopivim, potonuo je u noći 15. aprila 1912. godine. Ubrzo nakon nesreće pojavile su se teorije zavjere prema kojima je brod namjerno potopljen. Posljednjih godina sve se više spominje teorija koja povezuje potonuće Titanika s osnivanjem federalnih rezervi, američke centralne banke koja je povezana s najčuvenijom pomorskom katastrofom. Naime, na brodu su putovala 3 najmoćnija čovjeka u Americi. John Jacob Astor IV, najbogatiji čovjek tog vremena i prvobitni vlasnik Empire State Buildinga, zatim Isidor Straus, vlasnik lanca robnih kuća, te Benjamin Guggenheim, nasljednik rudnika zlata, srebra i bakra. Ova 3 moćnika bila su trn u oku bankarskog kartela jer su se protivili osnivanju federalnih rezervi. Vodeći bankari tog vremena, porodice Rothschild, Rockefeller i JP Morgan, željeli su osnovati centralnu američku banku koja bi bila u njihovom vlasništvu s ovlaštenjima savezne vlade. 1907. godine 7 uticajnih svjetskih bankara sastala su se na ostrvu Jekyll u Georgiji kako bi osnovali banku federalnih rezervi. Na ostrvu Jekyll osnovan je bankarski kartel, čiji je cilj bio ostvariti monopol u izdavanju potvrda za deponovano zlato ili srebro u Sjedinjenim državama. Takva potvrda vrijedila je kao novac s kojim se mogla vršiti robna razmjena. Izdavanjem potvrda bavile su se mnoge privatne banke u Americi, a papirnati dolari zvali se zlatni i srebrni dolari. Zakon o zlatnom standardu iz 1900. godine obavezao je banke da za svaku izdanu obveznicu moraju imati stvarno pokriće u zlatu ili srebru. Puno takvih obveznica potonulo je s Titanicom, za njih nikada nije isplaćeno deponovano zlato koje je ostalo u državnom trezoru ili u privatnim bankama. Bio je to odličan argument za grupu s ostrva Jekyll koja je 1913. godine, godinu nakon potonuća Titanika, ukazala američkim kongresmenima kako bi se izdavanje novčanih sertifikata trebalo koncentrisati samo na jednom mjestu, u sistemu federalnih rezervi koje bi bile službena američka centralna banka. Glavni cilj bankarskog kartela bilo je štampanje dolara bez pokrića u zlatu. To bi značilo da bankari mogu kreditirati špekulativnim novcem koji nema nikakvu stvarnu vrijednost. Mnogi biznismeni koji su stekli veliko bogatstvo i uticaj u Sjedinjenim državama protivili su se osnivanju federalnih rezervi, a u tom protivljenju najviše se isticali Astor, Straus i Guggenheim. Ne samo što su se Astor, Straus i Guggenheim suprotstavljali formiranju federalnih rezervi, već bi vjerovatno svojim uticajem spriječili ulazak Amerike u Prvi svjetski rat. Međutim, rat je bio potreban međunarodnim bankarima i glavnoj evropskoj bankarskoj dinastiji Rothschild kako bi ekonomski oslabila Tursku, a Englezima osigurala kontrolu nad Palestinom. Tu će kasnije stvoriti svoju privatnu državu Izrael, koja će biti strateška vojna sila na području bogatom naftom, pored Suetskog kanala, gdje su bankari investirali najveći kapital. Nakon potonuća Titanika i smrti Astora, Guggenheima i Strausa, međunarodni bankari imali su otvoren put do svog cilja. JP Morgan bio je vlasnik kompanije White Star Line, koja je 1909. godine u Belfastu počela graditi Titanic. I Morgan je najavljivao kako će putovati Titanicom do New Yorka, ali je otkazao putovanje, navodno zbog bolesti. Kasnije je pronađen u dobrom zdravstvenom stanju s ljubavnicom kada mu je javljena vijest o tragediji Titanika. Nakon potonuća Titanika, kompanija White Star Line dobila je 1.000.000 funti odštete, što iznosi današnjih 100 miliona eura koje je isplaćeno dioničarima, a veći dio Morgan spremio u vlastiti džep. U decembru 1913. u Američkom kongresu usvojen je zakon o formiranju federalnih rezervi, đavolske institucije privatnih bankara koja je osiromašila i uništila narode Sjedinjenih država i dovela mnoge do bankrota. Amerika je 1917. godine ušla u Prvi svjetski rat koji je finansiran preko federalnih rezervi, što je značilo ogromno zaduživanje. Od tada do 2000. godine američki dolar izgubio je 98% vrijednosti. Danas je više od 95% dolara u opticaju špekulativno. Osnivanje federalnih rezervi u decembru 1913. godine smatra se početkom novog svjetskog poretka.